está recorrido por eso está. Quiero ir. ¡No! ¡Ay, tía, vaya cochera! ¡Ay, tía, coche! Ahora cuando sube la música, empieza a contar esta película. ¡Corre! ¡Corre, filla! Si os puedo ayudar en algo, claro que puedo. ¡Falta un chiste! Usted le dirá, cale, hombre, cale de plano. Cantaba, non o podo creer. Pasou algo para Rosy? Se lle parece pouco, cortouse a película. No, rapaza, dixo que a perseguía. Pero vostede non é acomodador. E por arriba pregúntame a mí, pídeme explicacións. Non pode ser, xusto agora, neste preciso momento, cando ela está a punto de... ¿Qué? ¿De qué? Outra vez. E mira que xurei que non volveré a este cine. Cabeza de turco. Voy a sentar, título. Pois desta non vos ir librar. Vou vos denunciar por sumo. Impresentables. Mira o que lle fixeron a esa pobre muller. Atópanse ben, señora. Unha explicación, exixe unha explicación agora mesmo. Supoño que cousa de minutos a máquina automática, ela mesma. Ela mesma, non me vacile, non me vacile. Canto sinto, Canto! Moito, sinto moito. Pero pensei que era nese instante, no que... Vostede que a rapariga... Ben, perdoe. Irei ver se tal vez o proxeccionista... Desculpen un momento. Que me di de mí? Eu merezco sentar. Non, de ninguna maneira. Quero falar con su xefe. No, por favor, vostede quere saber como remata, pero eu podo axudando, se colabora, claro. Naturalmente, fane que... Un momento, non me estará ameazando con contarme a película se eu aviso seu xefe? Non, todo o contrario. Creo que os dous podemos encaixar perfectamente, sabe que... Que sinúa? Somos como dúas metades dunha mesma lanza. Eu coñezo ben. Vostede ven con frecuencia, sempre o último en marchar. Eu le ata derradeira, neto dos créditos. Eu agardo a que remate. Ás veces, cando quedamos os dous xos, eu quedo a chegarme a prioridade, sabe? Compartimos a mesma presión. Pero hai unha muller nova, con ela diferente. Ela marcha sempre antes do final. De veras, se imagino. Fillo de cadera. Se non fose por su muller, non sei o que faría. Pero non, na verdade, vostede viu no bien todo ata que se cortou. Pero que pode acontecer a continuación? Iso que me pregunto eu despois. Non queda na sesión de unha madrugada. Comprenderá que a estas horas... Estupendo, la vendedora de billetes dispongo esos cartos e nos estafaron. Yo le hizo. E ustedes aí esperando con toda a pachorra, hai que ter pollo. Están xogando con noso diñeiro, amigos, e ustedes aí como si tal cousa. Esperaban que os despertase para... Será que así non hai un país, ninguén protesta. E se eu seguise durmindo, aquela, algunos de ustedes tenían que intervir, pero con un dinero que tomei iniciativa. Pero é que non se atreven a exigir os cartos. Os cartos. Iso é o único que lle importa. Por suposto. O pensa que ian deixar se non tivese cartas para pagar a entrada. Os sentimentos, que me di dos sentimentos? Que sentimento. Xa entendo. O señor nin se decatou, sentou cómodamente na butaca e quedou a dormir. Tanto lle ten que caiga ao mundo. O cabaleiro só quere seus 5 euros. Non é asunto seu que eu faga, pasei todo o día traballando. Quere que nos compa... No plano seguinte, descubrirás esta vida, que o que borreu foi o tipo. Como? Pero é que non sei. A familia alemana, se o director é turco, vengarase matando home. E se é alemán fará o mesmo. Como teñen remordimentos polo que lles fixeron os judeos, salvará a turca para que non acusen de racista. O director non se vai deixar. Si é amor, botaríanlle as culpas. Digo, xelo eu, política internacional. Agora vai resultar que na realidade... Na realidade... Isto é unha película, home. De que realidade fa? Desde logo non a mesma que aquí. Na realidade, as cousas suceden lentamente. E aquí nunha hora pasamos da compaixón ás explotación máis absoluta. Sí. Ainda que os alemanes son un pouco radicais, non? É unha convención. Xa dice o Friedland, o drama é como a vida real, pero sen os momentos aburridos. Sen momentos aburridos, di. Un momento. Será mellor que non nos fagamos ilusións. Agarden aquí. Me quiero saltar o término. Sólteme o brazo, señora, sólteme o brazo. Está tolo, non lle toquei. Ben, hasta aí non nos preocupes. Silencio! Que pasa? Escoltaron iso? Facedemos soca. Non entendo. A porta estaba pechada, que non apagou a luz. Teño medo. A toda. Si, a calma, de tocarle. A couve.
está asegurado. Comprobaré si todo está en orden. Del sur. ¿Cómo? Pues que el señor tenía un acento del sur. Pues yo pensé, no lo sé, no tengo ni idea. Xa coñecito. No lo vi nunca. Acaba de decir. Todo en orden. A porta está pechada, non hai ninguén. ¿Cómo sabe? ¿Miró nos lavamos? ¿Por qué no van a mirar ustedes? Ella siempre estaba tejiendo. Conviría que luego acompañase a alguien. Sí, No, no, sí. gracias, no se molesten. Muy bello. Mucho recuerdo soy padre. Papá nunca me permitiría ir sola. ¿Y ustedes son familia? No, No. Por certo, acompañaré en Erwe. Tamén vivo preto. E así, pois xa nos podemos ir. sí, iso diño que... Que lle pasa? Que lle ten algún problema? Seré eu que la acompañe. Vostedes. A tomar algo gente. Veña comigo, señorita. Ah, Mayra. Me pueden llamar Mayra. Cuidado cochazo, que me mueve usted. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Conseguía detectar una fenda de luz. Acaló la mano. Advertíame de que a lanterna estaba acesa. E con ela acompañaba os tacos das señoras hasta as súas butacas. Eu non precisaba tocalas, non. Calculaba o que acontecía polas súas respiracións, polos latesos do corazón. Pero agora todo mudou. Agora os espectadores son poucos e cada quen tiene unha idea diferente da película. Agora pregunto, pero ninguén quere contestar. O Deus era especial. Había moito tempo que non chegaba a experimentar os máis mínimos estremecementos. E podo ver a través dos seus ollos sen que era o saiba. Pero nunca toquei! Nunca! Está tumbado. Son elas. Xa veñen. Levántese y cálmese, por favor. No debemos agitar las tablas. Que vaya a verse a película de lista. E vostedes, non digan unha sola palabra, de acordo? ¿A qué soba? Buscamos. Está usted irreconocible. Ahora, compadre, vaya. Tengo que hacerme unos arreglitos. ¿Qué le parece? Un cambio espectacular. Pero oímos celebrar algo. En nueva ocasión, arreglitos, sí. Ah, sí. Estupendo. A ustedes genial. Magnífica. Bueno, pues, ir ao cine xa é unha ocasión especial. Saír ao teatro ou ao cine é unha boa razón a peitearse un pouco, poñerse guapa, porque non? Esquecer esta sensación. María, fíxome lembrala. A ver, muchachito. ¿Verdad que la mamita está linda? La mamita. Sí, claro. Está muy guapa. Vamos. Casi tanto como a nuestra de él. Muy simpático, ¿no? Madame, me encantaría ya acompañarle. ¿Saben qué pasa? Es que ahora mismo me siento también que me encantaría compartirlo con todos ustedes. Es como si me hubieran, no sé, sacado un peso de encima y haría cualquier cosa por verlos felices. Bueno, nada, tengo que pensar. Hace un momento yo podía haber estado a punto. Y bueno, y ahora, así me gusta, pues salir de esa cara, señor, no sean tan ariscos. Ustedes no saben que la risa alarga la vida. Pois non sei se alonga, pero cando me papá máis levadeira. No, mira. Hay una universidad, creo que era americana, que decía que si nos reímos durante, eran 20 minutos cada día, podemos sobrevivir hasta 10 años más. ¿Qué les parece? Si se nos olvida de reír los últimos 10 años. Bueno, mamita, pues días a lo mejor 20 o 40 minutos más cada día y listo, mami. Ay, señor, seguro que en su casa es adorable. A ver, una risita. Una risita para la chica, papito, pero si está más linda cuando se... Sí, no vemos solo seu pai. Para mí era un placer. Por un instante eu tamén me fixen ilusión. Ten gracia. O meu marido estaba me ganando con todo o cine de arte de ensayo xunto ano tras ano. Levaba unha doble vida. Marido embrutecido de día e intelectual de noite. Pero saí engañando, contando co que me iba a encontrar. Entrei na sala Casa da Leiga, quedou no ambiguo e adianteime. Logo entrou, sentou detrás de min. Podría recoñecerme, pero apareciches ti. Logo me arrepío, o meu fillo. A miña casa é un inferno. Todos os días aguantando o mesmo. Os berros, puta liota dos besos.
que mellor lugar que un cine para refuxarme de toda esa merda. Podería ser o meu fillo, pero non. Ti, non, tampouco ti, podería ser, pero non es ti. Desculpe, pero creo que nos confundimos. Vente.